ngiyazwisisa mkhulu umane wakhatheka ngazi kwenzakaleni ke kodwa na ke angike ngichubeke umkhulu ngiyazwakala. Kamnandi khona. Ngisathi ngiyena kubaluleke ngempela mkhulu ukuthi ke umuntu azisukumele ngibalile ukuthi ke especially thina abantu bendlu yenzima ngibale ngathi mina amanguni nangithi amanguni nje ukuthi amandebele amaswazi amaxhoza nenamapedi azangitholela umhlobo ezingakawubali sikuzaleka kumuntu kuba nezinto eziningi and then okunye uthola ukuthi nawe ngeke ukwazi ukuthi usisukumele nasele uthoma ukuba independent ngabana nangithi independent uthoma ku 16 years 18 years nawe umndazana okanye usokana ukhona ukuhlukanisa ukulela impilo fanele uyisukumele ngoba ke nawe ungasukumeli kuzineke izinto ezingakubamba zibangezele nempilo yakho ngingasuthi ngiyangenelela uzokuthi omunye umuntu uyabelethwa athina kakubezaliwe ukuthi kakhulile abhubhe emhlabeni ana 25 years unkulu sesekhona emoyeni kamnandi khona unkulu akuzokuthi azali umuntu sekakhula nangathela nabo 25 years bese uyabhubha ayokubulungwa nasele ana 65 years ungamangala ukuthi umkhulu ngikhuluma ngani uzokuthi na uthoma ukuhlakanipha ukuthi nazi inkatha zakho zithoma ukuvinilika uyathoma bese ke bathebule ubuwena bakho okanye bathebule isithunya sakho esiphila ngaphakathi kwakho umuntu uyaphila lapha ana 26 years ukuhlakaniphile akakabe ukhathekeka okanye abetheke ngezinto zokuthi zingagadangela impilo yakhe ukuthi akwazi ukuthi ayozisukumele nakangazisukumeliko bathathe inkatha zakhe okanye ubiye nabakhe bagcike okanye bavalele somewhere kunekhulumo yesindebele ethi umuntu ufe aphila uthola ukuthi manje wena ufile kodwa na uyaphila sesidumbu nje siyakhamba umuntu wakhona uyakhamba then-ke actual death yakhe mase ifika ukuthi manje impilo yakho buphela emhlabeni iyaphela 65 years kani ungcwatshwa kwamampela kanti wena bawubulala usaphila ngizama ukwenza nje i-example ukuthi umkhulu akwazi ukuthi angizwisise yineki akwenza lokho one ungaba buloyi kunabantu abanamandla abama-meditation bakwazi okanye bayisabula bayifaka khona ukungenelela kwalokho bangakwenza umkhovu uphila bangakwenza bathi bakufake ebenzimanqikane impela nasele seyifike elevelini yokugcina ukuthi simxagise khulu asimthatheni size sizomfuya la ngeke uzisukumele okunye kungaba ngokwemvelo ngeke uzisukumele omunye umntwana uthi uyazalwa kuthiwe uzelwe embethwe nawufikako emhlabeni kokunye uthola ukuthi uzokuzalwa umbethwe iwumpu yakamama uphume nayo mawusuke uzaleke ngololo hlobo lolo izwakala kamnandi ukuthi ngesizulu okanye ihlambuluko kakhulu ngesizulu kuthiwa lo uzelwe embethe ngeke kube nezinto ezizokwenziwa betheni bakusukumele uyohlanjiswa ngembuzi uyokushelezelwa kuthiniswa impepho kube nezinto ezenziwayo uyokuloku impilo yakho ingeke yathuthuka ngale yathungile futhi kuba ngasithi kulihlunzi ngeke uye phambili uyoba seritiriti ube yini kodwa uthole indlela ukuthi ke wembulele yangulo okanye kuba ngasithi uzele ne-twins then uyokuloku nje ukuphindezelekile ngesiga leso esikhona so ke manje ngeke ukwazi ukuthi uzisukumele ungaba kusho ukuthi manje ube yi-victim yalezo zinto lezo ukuthi impilo yakho iyakhamba iphelela emoyeni njengoba futhi enye i-example ngeke ukwazi ukuthi uzisukumele bangakubona uforoma impina lapha bakubone ukuthi ufuna ukwakha indlu bathi sifuna ukubona ukuthi uzama ukwenzani uziforoma impina bathi sifuna ukubona ukuthi indlu uzayijamisa na uyijamise bathi sifuna ukuyibona ukuthi indlu uzayirufa na uyirufe bathi sifuna ukubona ukuthi uzayihlala na uphathe zinyawo uvuvuke bese uyakhamba msiyadlula emhlabeni ukuthi hawa Mnguni ulahlekile God.
sengiyacoma nyalwa yilo moya lokasuke bafake phakathi ngeke usukume uyenyangeni ngeke usukume yobaprofit ngeke usukume kuyesongweni ziningi indlela zokuthi umuntu akhande ayozihlola sinamasono ngokwahlukahlukana sinamasono sinama-ZPC sinama-Saint-John sinenyanga zisobalaphi bendabuko njalo njalo ngithi sisesenenhlanhla ye-network ngisplit omkhulu ngalolo hlobo lolo ngingazi ukuthi ngisazwakala na uzwakala kamnandi mkhulu ngithe mkhulu ngibeki introduction yena kuno-comment okanye kunokhunye engifuna ukukubuza ngingabuza njengenyangana ehathe indawula nayikhulumako ithi akeni ithi vumani bo bese bathi siyavuma isuke ifuna ukuthi manje keyiginyamathe nayo okanye makungimfundisi akuplatform usuke afuna abantu bathi akeni ithi amen bese bathi amen bese yena athi uginyamathe manje nambe ngithi-ke ukuthi ngiyazwakala okanye lokho i-introduction engile yabo le ngayizwakala kahle na njengenyanga mayithi vumani bo right uyezwakala uzwakele Ndimande akhe ngibuze so bakwethu nisangizwa ngapho nina ne Siyakuzwa Mnguni. Mara unokulahleka uNdimande lo. kusho ukuthi inetwork yakhe ngiyacabanga kodwa ke njenganje isambambe kamnandi mkhulu ngikuzwe ukukhulumisa indaba yokuthi umuntu isazokuza imibuzo mhlambe elethwa ngabaphasi la nabakhona phezulu kupanel kukhona la uveze ukuthi umuntu uyadlula ephasini aneminyaka ke ngithi 25 years sikhambe siyombeka ngokwazi kwethu ukuthi okay fine udlulile emhlabeni njenganje siyombeka but then lo muntu kuhle 5 years ngifuna ukuchazeleka lapho ukuthi umkhulu uthi ukuthini nakho umuntu uyabhubha una 25 years but ubhubha rehe nge65 years what does that mean okay mkhulu ukuthi ngale ngiyalateka ngithe mina kubalulekile ngempela siyindlu singamanguli ukuthi siyosukumela ngitela ngithi amanguli ngabala amandebele ngabala amaswazi ngabala amazulu ngabala amapili ngathi ukubaluleka kwalokho kuba sekutheni nangeke wazisukumela okanye wasukumela impilo yakho kunezinto eziyimvelo ezingakhamba bese ziyabamba ngathi ezinye azikho kumvelo ezinye zenziwa ngumuntu njengabantu abama-magician okanye ababamloyi bangakuthebula bathebule idlozi lakho njenje umzekelo ngifuna nizwe kuhle awungcwatshwa una-25 years umuntu uyakhula ubazisokana into kade zikhamba kuhle nakathi mawana-25 years bambulala abambulali like physically sizombona nyathela angene ngapha aphuma mara inhlanhla yakho bayoyithatha mhloko ana-25 years umuntu uyaphila mara seyagcina uphila nakana-25 years yonke le minyaka ezobe ayisele until mhlawumbe azabe na-60 ubona ayobhubha kwamantela mara yena kunekhuluma isindebeleni ethi lo ufe aphila uyakhamba mara-ke ubuwena bakho kade babuthatha akusena nethi ngaphakathi kwakho and kunekhulumo ethi sonke sizalwa sifumbethe bazabaloyi nabamagician bathatha lokho okufumbetheko bese bakugodle ngakibo usale unganalitho ulibhokisi ulobo lenathele le-actual death bazeyifika ukuthi nangempela wawunikele 85 years emhlabeni kani ungcwatshwa-ke kanti wena kade wabhubha bayakuthebula una-35 years ukuhlakanipha uthenga ukuthoma uphika imkoloyana ungasuthi uyabereka uthenga amanyathelo amhlotshanyana njani ngabe sengiyabeka futhi ngathi mina okunye kuyimvelo okunye umntwana uzokuzalwa athezelwe azalwe embethe umbathawe embethe kunanyana uzokuphuma ngaphakathi kwesisu sama umbethe ingubo le ihomba so-ke ukuthi ube ingakahle kunangendlela kodwa uhlanjululo olungakhona kube nembuzi kube nani nani ukuthi inhlanhla yakho le ngoba umuntu osuke ezele embethe ingubo leyo usuke kunobukhosi okanye inhlanhla enkulu anikelwe yona mara nangeke ihlanjululo igezwe umuntu khona uyoba neriji impilo yakhe
relationship yini nayo ungangena khona nedukulo lekhona lapho ukuthi-ke bathumele umoya wena nepartner yakho kungaba nguma kube ngubaba kube ngaba semdubini impilo yakho njengoba bakhona ufana nawuhlangana naye akukhumbule na ukuthi manje uzokwakhe la athomele usenyazibelana usekunomoya ofakiweyo kunemoni eyenziwa ukuthi kwengathina uzokwenza iforo impina uthi ufuna ukwakha bathi sifuna ukubona ukuthi wenzani uyakhe indlu bathi sifuna ukubona ukuthi uzayiplastera uyiplastera bathi sifuna ukubona uzayifulela na uyifulele bathi sifuna ukubona uzayihlala na uphathe zinyawo bese uyakhamba emhlabeni ngoba awuzange uzisukumele angazi ngikhumbezwa no uzwakele clean ngifuna ukunderstanda kuleya ye 25 years ne 60 but then uyihlathulule clean and then mkhulu umuntu ubona njani akhe ngithi akakazisukumele akakenzi litho akakajinga indawo ubona njani ukuthi njenganje kwanga indo zami azisakhambi ngendlela efaneleko kunento mhlambe engenziwe yona ngimuntu kuba kaningi mkhulu nawe ubuwena bakho uyazazi uzokhona ukukompera ukuthi manje okunye kumina ngendlela umuntu angathila afateka ngakhona uthola ukuthi itempeli lelo wena ungilo umzimba lo iBhayibheli lithi kulitempeli likaNkulunkulu kanti lihlale liqinile itempeli le umzimba lo umzimba lo lawuqini isouls yakho isikulu ungeze wangena ngapha waphuma ngapha wangena ngapha waphuma lapha itempeli le ngithe ngithi mina nanja usethi ukhiphe isisu ukhipha isisu emehlweni kaNkulunkulu nemadlozini ukhulula umuntu kulicala elibovu nathela kulicala elibovu mina ngomzimba wami olitempeli emhlanzekileko lamadlozi okanye kuyindlu ababulekhaya nathe ngiyokuhlangana ngodwana lo ekubeni wakhulula umlungu usathisa mina abantu abangembetheko ingelosi ezihlezi phezu komzimba wami ziyokukwata ziyokuhlela emageka nale kunenhlanhla ebangipha zona zonke into zami ziyokuphuma zijame ngitshilafakeke ngoba ngibasela emagile nale kunenhlanhla ebenginazo zokuphuma zithole zingasabi khona nale kunenkuluyi ziyokujama nale nginesikwata sabantu bangipendela bangenzani ngingafukuzi ibudisi ingelosi engibetheko iyokuphupha imkhono bese ngiyathoriseka ngizama ukubeka ukuthi-ke kokhunye la uzokhona ukubona ukuthi hayi mani eminyakeni emibili ngangithutsha mani mana ngalele ngahlala ngomdwana ngalele ngahlala nobani bani into zama zisakhambi kuhle uzinoye wena na uzokhona ukubona ukuthi mani okunye ngizama ukuthi kokunye umuntu uziphandla yena ngomunye wakhe okunye kwenziwa sisandla somuntu umloyi and umloyi umuntu omuhle ofana nami nawe lethi o-inherite ubuthakathi obuyimvelo ukuthi kufanele umuntu azisukumele uzokubona kwawena nawuthi ubamba la kuyabhutshuka uyakhona ukuthi marakhani kuba mkhulu khani ke ngiphahle na nawuthi uyaphahla kuphahleki yonke into yakho nje njengobana besitshenya momoya lo okhona we-network umoya omumbi mara siwumifile wathi khani ke sizamile uNkulunkulu wathi uyasizwela ngazi uNkulunkulu ngiyamphendulana uzokubona wena ukuthi nemani manje nasele bakushithile okanye kunomoya o-negative ongekho ungaba ngokutshilafala ukuthi ukhambe wangena la kungakamele ungene khona okanye bakuphandile efanele uyokosiyazi ubuwena bakho buzokutshela ngabe ungakutsheli ukuthi-ke ufe uphila okanye into yabo iyabereka ngekho khona ukuhlukanisa ukuthi ayikhona mara la ngathi ngiyangiwini kodwa bona ulahlekile mara soloko uyathuwelela mkhulu sasekhona kamnandi khulu sikulalele mkhulu Tokoza baba bengitsho njalo ukuthi uzokhona ukubona ukuthi mara engiyenza kule access engiyo ngiza umzekelo umuntu kulesinye umuntu wathi wangipha inkulumo ethi abantu nathele badamulitheni nawumuntu une-conscious uzokubethwa livalo ukuthi abantu abangafuni bathosone ngoba-ke bayakucalekisa athileko
uwela bakho kuzotshela ukuthi ne angisehle ngitshele nyovani so ngizama ukuphendula umkhulu ekumeni yakhe ukuthi ngizozibona njani ukuthi angithuthuki cala muthi unyaka nonyaka unyaka nayilobisi ukhona ukubona ukuthi unyaka lo ngithenga ibhayisikili kwathi kwaba linyanga enkulu siyalala may his soul rest in peace athi ubamkhulu akho labe kakhamba labe khona ukuthi abereke athenge ibhankstool wena mntu uthenga isofa nakathatha kubamkhulu akho athenga ibhayisikili wena thatha uthenge iporoporwana okanye isitupere then-ke wenza ilegacy yokuphila manje-ke ngizama ukuthi ukhona ukukompera manje unyaka lo ngikhonile ukufaka ama-50 unyaka lo ngikhonile ukuthi manje ngipende lapha mara-ke nakhona ukuthi wena solo kuyinyaka iyaya khona ukubona ukuthi wenzeni unyaka lo awunavali kula kodwa usukumele khona ukuthi mani yazi izona be-15,000 mara-ke next and bayakhona nokuthi bangene ngesikhwameni sakho ubereke utshwala okanye ungazi ukuthi uthengeni ungazi ukuthi awazi ukuthi uthengeni mara-ke imali yonikhona namaphepha nakha bathi ayisole kudinathi wala itokoloji lesuyikamba amandla yabambeka bathi ukuthi imali yakho khona ukuyithola so usuke ufiphekile na ukhambako uya kosiyazi na unenhlanhla usetekisini uyahlangana nomuntu ongamoya athi hayi khona mani ngiba uzeli la ngihlala okanye-ke namasiyoni njalo siphiwe uNkulunkulu uphila ngaphakathi kwethu ukhona ukubona ilingaphakathi lomunye nomunye umuntu wena nami sifomulate ipart yakaNkulunkulu angazi uNkulunkulu sesekhona na Mkhulu uzwakala kuhle kwamambala akhe sithathe nakumbuzo mkhulu kunodade uyabuza phasi uthi kwenziwa yini ukuthi ubone ukuthi nje Costa usukume kodwana kubhale uphelelwe mamandla mkhulu kusuke kungumoya okhona okungameleko akhethe ngithi mina uyazizwa ukuthi thana ngiyathandaza omunye nomunye umuntu uNkulunkulu ophila ngaphakathi kwakhe okanye kunengeloyi enikelelwa ukuthi mbhekimluse wangalilalela ingeloyi lelo kokhonye nje ngithi mina bazongisuppressa ukuthi ligcine lizokuthi thana uyathandaza kunento engakubamba wangathandaza la lila iyakubamba ke ngithi athi enethengatho ngathi mina kuba nenye into yathi thana angikhambi cala ngikhambile nje kusale kwenzeka i-accident umuntu omunye nomunye kune-extra gift kunama-signal esiphiwa yona nasele uyinyanga nasele uyisangoma nasele umprofeti ilwele i-activate-eka kakhulu kuwe mara wonke umuntu ilwele unayo nakodwa ukuthi thana ngiyathandaza ufike ukuthi mani ngiyathandaza kusasa idimoni liyangena automatically lihlala phezu kwakho elidimoni asiyinto ozoyibona eyimonster ezokuthi yilo nje bakhona nokuthi bathumele enye insect or isiyane esinye nesinye sisupervise imovie yakho bangathumela isiyoku uhlale nje bodeni nawuleleko silele siqalile nawuvukako siqalile wena uthola ukuthi awunophisi ukuthi mani atedi kuba nenyemeni lawo kuba nespider kunama-spider web kubenani nani ziyi-network system yabo ugadangelwa zinwezo manje wafika ukuthi namhlanje thana ngiyakundimani sukuba datle ngoba zokunawudelele kuyayo sobede 50 randa imali awusayiphathanga nomzekelo sengiphethe imali sengenza umzekelo futhi olula kodwa ngizokubereka mkhulu ngizwele ukuthi ngibereke umkhaya yakho ngibereke nento zakho then uphethe 1.5 la ihlangana ku-1.5 le uthi mdemphathi imali i-ake i-emergency leyanyana uspende 8 rand neyonto imali sambonile kezako usathana ungenile ngaphakathi kwenu fanele wenze smithing lezinawuphethe a-it wena mathandaza ukhuluma noNkulunkulu wakho mina kusasa ngifika kundimande uNkulunkulu ngiyayitshela lento uyafasa uyazima uNkulunkulu uzokwenza amandla ukuthi ube nayo i-500 yokuthi uye lapha mara nangeke wena ukukhulume impilo uye ufoto zami uye ukupostpona kusuke kumoya okungameleko okungokobuloyi
leyo i-practical yokuthi hey thina omunye umuntu uyenza njengombeni bathele umhlolo imali musona kade urera uthi ngifuna ukuza awu namhlanje ngizange bengihambe ngokuhlamba sengathi angithi rathu ngifuna ngiyamphuthelisa inhlahla eshuka amazo zakhe ngoba yathoma uyarara ukuthi kade zangu ngaba namanuru banamathatha uba nani unkulu ngimphendulile uphendulile mkhulu ake sizwe bonyana kukhona mhlambe abanombuzo abaphezulu noma mJason nginomkhulu Mahlasela mkhulu Mahlasela yeje ngibawa unmute ngapho bengikumutile ngoba kunerasanyana ngemva kwakho ngibawa unmute ngizwa Mahlasela right ngingazibonyana uyangizwa na Mam J Akwande mkhulu. Akwande mngeni. Wathi hawa nawe yakubima ngiyacheka bonyana mhlambe kukhona ufuna iclarity kiko Akwande mkhulu. Ngiyamuzwa undimande ngiyamuzwa ubaba lapha uyakhuluma uyayibeka indaba ngendlela ayibeka ngakhona manje ikinga isuka ibe sekutheni niyakhula nikhule ningazi ukuthi inkosa nisukume niba abantu abatsha nikhulele ekhaya kuthola ukuthi ekhaya phabo abazali zakhe banise banisukumise banise ebantwini kwenziweni nenzani nasele nihlangabezana nenkinga ngoba nangizokuthoma ngisukume namhlanje uzongitshela into eyenzeke 10 years 20 years back and then ngibuyela emuva kulungiseka kanjani lokho naso uthole isibusiso omkhulu sokwayisho ukuthi asisaqali emuva wena uyalungisa wena umela ukulungisa ngizobeka umzekelo kulula bengiuze ukukhuluma ngomama ongibeletako kube nesimonyana esimpaphamisako watshona kwathi kufukwa nerasi wathi nawonako ungazi ukuthi uyona uyatholelwa mara ke nawaziko ukuthi la into lenjayenza mara njiyona ngiyatholeleke nezwini angeke ungene ezwini nangabe yangena ezwini ene izulu lomuntu lingaphakathi komunye umuntu sengithi ukuthi-ke natsho wena unesibusiso leso waba nenhlanhla leyo usuyibamba indalo ene iyalungiseka ene-ke okhunye mpendululeke Ukusukumela ukuze kuthiwa abantu abantu besigama lokunyanga njengamaphandle la lethi-ke emadodeni siyawarecognize njengomuntu isibongo manje-ke sisuke sikubuyisela emvineni ukuthi la nikhambe so la nakhamba so asithi khambani emathuneni nibhuceni emvinini njengebhayibhelini kwathiwa umbona abasukanga abantwana bawagibhile bebekwayidrayive bathi umbosi ningithatha amathabo amla nikhambe nawo la niyakhona la mathabo wabo kwamkhulu manje nathi sisayibambe lapho asiwakhondi amadlozi asithi abantu abawakhonde nethi siyawarecognize ukuthi thina sizalwa ngolimali thina sizalwa ngokube bengithi ngiyibeke nayo le manje abantu baba nenjongo yokuthi-ke sizokuthandaza amadlozi asithandaza amadlozi and kunenkulumo vele ethi amadimoni seyinkulumo nje amadimoni yimoya eningi le engafuni ukuthi umuntu aphumelele uthi ubhengile la uthi ubhengilelo yakhona uyathoma uba nesifula uthi wakhindlu uzokuloku indlu beyibharasele itreke nomoya wamadimoni ongenileko ngomkhuleko uwodwa uyakhona ukuthi ngegama likaJesu Kristu ngamandla kaNkulunkulu moya obumnyama khamba la moya obumnyama khamba la uyakhamba bengithi-ke ngisathola ithutshanyana nje ngibeke okodwa gogo ngiyakuphendula ngiyakuzwa ndimandi ngiyakuzwa mara sikhamba siyabetheka sithi sifika kini sifike sinamaduma
bese amaduma la nisibuyisele ngawo emuva nizositshela ukuthi ugogo wakuphi nogogo abogogo abo thina thola ukuthi asibazi udlula njani endabeni ezamoroseka emuva ukuze uye phambili kunalatshe ngabhala khona ku-Facebook ngifuma ngizicocela ngikwerana ngithe mina kuhle emhlabeni asizokwenzani ngabhala eFacebook ngathi kuhle emhlabeni akuhle sizokwenzani mara-ke njengoba sifikile emhlabeni wonke ovele ngowesifazane insuku zakhe zibalile emhlabeni size lathina uzocorrecta ubuthapho obabenziwako okanye uzokusiza imvakathi bese-ke ngilanga siyakuhamba asiye ekuseni siya to the next life akupheleli la kukhona sizokulungisa siyakaza ukuzoku-enjoyeka kokuphela mara-ke sizokulungisa omunye umuntu uyatwasa banangathwaseli ukuthi fanele abe zisangoma athwasele ukuthi-ke ekhaya bakunetshada kulu okanye ubamkhulu bakhe angazwani nogogo banile uthwasele ukuthi mde alethe ihlambuluko abagezeke impela iphele okanye uthwasele ukuthi-ke ugogo thileko zange enze ukhazi then into lemgcedlele ngokuthwasile kulo bangenzi ukhazi oba into enkulu upholile uyachuleka oba namatenda uyaphila uba nomali okanye ugogo wathatha wathinda ulazakhe wamgwele uyathwasa kuthi uthatha indawo leza nesithungesa nengelosiya ayilethe ekhaya leli philo iyachubeka so-ke ngizama ukuthi-ke fanele thina nazo siwuhlela and sizomtshela ngoba ngizokusuke nizile nazo zifuna indaba ezokuthi kanti sesithathane esikhathiswa yini ngibe i-example kunobamkhulu uthiyelelwe ngoSolomoni uSolomoni ukuvuka phezu kwakamgede nakavuka phezu kwakamgede mina umgede lo akakhona ukurecognize ukuthi ibizo abambelo nejela abangamkhululele ngaphasi liyamkhadisa and then ubamkhulu kunezimo akumkazona abakhona ukuthi bakhonekte suka la mina nginyanga zokuthi maramusweni uphiyelelwe igameli nalithokozana na kufanele ukuthi igamela lirecognize umnelalamkele ukuthenga imbuzi nakabethi ukuthenga imbuzi lambula liyaphola igamela liyasolveka umbula ulala ukuthongo nabantwana nembeleko yantoma iba khona mara-ke ungayitali ngehlangothini lokuthi-ke sifika kini sesibethiwe asilungiseni silungisele nabasezako Masalah ayethwa nawuthi mara sesibethwe kangaka ayikho nayinye inyanga sike nasingesangoma esithwasa kumnandi lokho abantu abathwasile kubathwasa bangafuni nenyanga ithwasa ingafuni betho ekugcineni izahman lokho nalokho angiyithathi mbele bese-ke uyokuphila ngekambiso yendlela leyo okanye ngiyidlozeke akwazi ukuthola umthongo atholele nabantwana umthongo mina ngake ngathi ngiyazilahla indawula ngifuna ukufana nabangani bami ngathi sengazi ukuthi ngifuna ukungana bebangibona abantwana bami bathola banempela bafunyanana ngibabona ukuthi ngisila ngiyophila abantwana ngabela ngendawuleni ngahlala phansi baphila abantwana bami manje ngizama ukwenza umzekelo wokuthi-ke mina babefuna ukuthi isiphamethu ngoba sasikhona ekhaya bafuna sichubeke siberega abantu ngeli langa ningibize emhathweni nithi ngithweni nabathi nasiphandliwe yilazo siphandluluke bakhona ababili out of 10,000 i-3 izokuphandluluka ukuthi ngithweni bathi ngizwile it's a calling ngibizele lokho manje nawe ekheno bazokukhetha wena ukuthi kade abantwana bababokaboka namhlanje siyovuka kuye ugogo ugogo ngiyazwakala Mam J ngithokoze mkhulu sithokoze siyabezwa mnguni bayakhuluma abo babundimande mara bakhuluma sesibetheka amaduma angalungisekiko singazi ukuthi inkosi akwenziweni and Thomas sifika kibo sifika sesinamaduma ngoba angeke ufikele phezukwayo uzokuthoma ufike kilolo akutshele lo ufike kilolo akutshele lo noyokufika emntwini ozokutshela into engiyo ufika sewunamaduma ungasenanto oyithembako
kungakho abalaphi bendabuko kanengi vane ke sithande ihlelo elifana nelakababa uMnguni ukuthi abeze bazosibonisa ukuthi impilo le ukuze ikhambe kuhle kosa kwenziweni. Ngikuzwile baba uNdimande, ngiyathokoza. Ngiyabonga khokho nongizwile. Right, kunombuzo la mkhulu othi ekusukumena ngibawa ukubuza kuthiwani ngalaba abatsotsa abantu ngegama lobunyanga esikhulukazi abakwenza kulokho kuba abantu bokuvela. Yeah, nkulu leyo it's beyond our power, it's beyond our control. Abakhona bangaphambili nenhlangano ezikhona izizama ukucorrecta nokuorganize ifana nabo THO nezinye ezisungulako nje kwamabhoko okhona unguba bethu bayazama ukuthi ahlanganeni sikwazi ukuthi ke silungise kwele i-example ekhona practically ngibeke hlangothini lakho na uthi akhamba nakhona nabawuye emolo uyakuphi uthola kunabantu baphethe intuntunu zinembiza imbiza khona namhlanje iselangeni nakusasa after 4 days 5 days iselangeni nawufika ukuthi ngibaye imbiza uyanginikela imbiza le kunesikhathi emekelo sona kusukela endleleni yayo ukuthi ngilase 3 days like to pay nawe isela lapha indlela ina 5 days solo kayilekela phakayisela iba ipoison iyavulana inenemo inyanga inenemo izangoma bondimani manje ke zikhona izinhlangano ezizama ukuthi sijukulula njani le endeni okufaneleka size namaphoyisa abantu abanjengalo bakhomthuswa endeni negama lelihleli manje ukuthi ke sithatha namaphathi abantu njani eneni engekhona kancane ungeze wahlanganisa impande yemvelo ekuburotho ebaphila ngabokhokho bese ngizomgcadela bathu iphathi lomuntu lakhona ukuthi libereke umuntu aphile sikhuleka thina sikhuleka umbeli ncanji so ke siyalinga nokuthi sikhulekise loyo ukuthi awusuke ene umthetho bona kuhlala kukhona omunye umuntu muthi angakhamba ukuthenga ibheja amasiyoni athenge nembatho zakhona endeni-ke nethukuthi funa ukugalaja abantu bazi ukuthi ufike isiyoni lapha lapho umuza woke umuntu ngoba umembethe imbatho amasiyoni siyokuthi imasiyoni umuntu ozobe ambethe impahla lezi ayathengiswa esitorisini nesinye namathoba konke manje-ke ayisibo bonke abantu abathengile omunye umuntu nje ngakhe ngahelebha kwesinye isikolo ngibereka manje senza ama-quotation nasenza ama-quotation ubaba omunye ngeze ngambiza ngegama wathi ndimanje ngingathina ngikuyizileko ngithi zazongihelebha bese-ke wena uthi ungizeleni ngizokulungisa ngizokubulala ngizokubiza amamiliyoni wathi mdehulela ukuthi ngihelebha nami ngikhona ukukuhelebha manje uzothola omunye umuntu ubiza imali enye e-abnormal thola ukuthi wena awukakhuliswa ngemfundiso ukuthi inyanga 5,000 ku-15,000 uyawena laphenyana obathi silimele silibeka kulimali so-ke awukezo wakho ngente unade ube yi-50 usuka ngiyo mala-ke umoya esizama ukuthi siwukhulekise ukuthi mawungabikho Uyezwakala asikwamukele ebusehla ebusukwini namhlanje simsokhethu kuyacabanga mnaka ukuthi khona ichaya ngiyathokoza ungamukela iye khona ichayawo alo ngiyibamba sesigcineni mara sesikhambe naye ngiyathokoza mnguni aha mkhulu kunombuzo lapha uthi Ekusukela nonke mhlambe ake sithi unesito sikhamba siphele na lokho nawo laphisa siyaphela mkhulunga 2 minutes siyaphela la ufike kimi amazazi ethenga abathandileko uzophile uzokuthi nawufika kwamina nje kwamukele ngikutshele ukuthi wena kunezinto ezikhamba kwemzimbeni zenza 1 2 3 4 uzona uzocontracta ngizotshela ukuthi impilo yakho isona bese ukuthi ngirathi njani bese ngipha
akhe ngikubambe kancane mkhulu. Mahlasela lapho phasi ngiloko ngiyakumute ngoba awuhlaliseki and niyaqoqa lapho siyaphazamiseka. That's why ngikumute. It's either if ungaka-mute ngibawa ukuthi ube ichata liphunguke ngakuwe somplate ngoba isizathu soloko ngikumute it's because of irasa esiyitholako from your side. Please mkhulu Mahlasela. Ungarakela phambili mkhulu. Yeah, ngithi mina mkhulu naso enhlankeni ukuthi okanye Ndumbeni amazozi azongiba i-wisdom nokuhlakaniphi ukuthi ngimiphi imithi okanye ingwathi obengizisebenzise ekutheni ngithathe isipito sakho lethi ngiyosilahla ngikakusemlandeni yokuhlambisa ngamanzi omlambo nasibuya la yingakho bathina sisuka mhlawumbe njengemlandeni uzinyanga ithi ungacala emuva kusuke kunemimoya ehleli kuwa manje nathi emlandeni okanye siyempambaneni zendleleni sotshela indozi ukuthi nonke ningifuna ngizangithola la wasemuva imimoya lidawo umlilo usasibilayela usasifuni kusuke kunemthunzi amanye amadimoni ekhona edlima lakho nebophindo zakho nawuhlaselela uthiya le uthoma phansi umzimba wakho uzokutshela ukuthi namhlanje ngilele ubuthongo nento zakho ziyathoma ziyakhanya ithempeli lakho siyaligeza uyahlambuluka uyagezeka siyasuka isipito sikhulu and esinye isipito sibonakala ebusweni umuntu abe ngama-pimples amathuthuva amaningi omunye angabele ngokuzinwaya omunye angaba bathini indwala bangiyazazi ngesikhuwa bazibizayo mara ngiso isipito esikhulu ukuthi usiyazinwaya ngaphambili apha ngenzasi kwekaba uzinwaye isipito kwesipito yebo mkhulu siyasuka same time. Okay. Akhe ngibuza so okay before ngizokubuza mkhulu uphendulekile Pet? Ngibawa ubhale phasi bonyana uphendulekile. Mkhulu asazokuphendula ekutheni lo kanje. Na ukhulumisa ngaphasi kwekaba nasakhula kokha bekukhamba ubona umuntu batsho nezinye izinto ezibizwa ngetachete ingamhlambe kungiso isicitho naso leso isicitho mkhulu intachete jethi ufuna igama lelo zintachete kusicitho mkhulu uzokuthi na unazo intachete eziwahlangana nomunye umuntu uzithiya kuye lahlele kodwa umbize uthi asihlangane akhumbule ukuthi wena wangifakela intachete uyathoma uyakunina bephema kakufuni eneziliza la kuvela khona abantu nakunabantu bese ziyathoma ziyakuluma uyazinwaya undizi intachete kuyiphathi yobuloyi kungeze ngulube manje bakhona ukuthi bazenze bakufakele zona ukhamba uphila umsana kade wakhe wenza kimi wathi mkhulu bangifakele ingwezinye ngaphatha phara kuhlala khona into engasuthi intachete wathi jamanje abuye wayetoilet nawabuya lapho mbeke ijoke elimhlophe wakhipha imvuthu yabona nawugretara iplanka nawuhutla iplanka sokuhutla wakhipha kuya baphindwe ndimela kimi ngaphazapha ngathi njani wangikhombisa wangidemonstratela zona nakanza umayako umzimba lokuthuma igafu yamaplanka okaphezuwa umzimbeni akhe kusicitho sahlatsela umzimba man. Okay. Uyabuza uphendulekile kule pendulo bomnikela yona utatwethu uyabuza uthi ingamhlambe siyabulala ukudoda na isicitho abanayo bayakhona ukuthi operate ukuthi bulale both ngakumama nangakubaba umuntu omunye athi umakaza umakaza bakunesuke kune-magic abawenzileko vele ukuthi bakubophe okanye bakuselelise nje isokana nasitala ukuthi uhlala noTimothy ibekenzako sibona ujani naye nasitala ngujani ibekenzako ngumadenisi njalo kulangeze loberege ngakhona ukuthi awungahlala muntu kulokho kokuthalileko ngoba yena yokujama ikoloyi lamulwa yokwenza ukuthi imdenisele ithelelise manje ke babacotha abantu aba esitradeni esasho umuntu ozokutshata
so-ke banamandla anjengalawo ukuthi bafakele abantu izinto lezo, and it's not something visible. Uzosubona njengama-signal. Umuntu bese uthi umtholile nawukuthi ngithi umuntu ungalile ukhambile ngakabanje next ulani umuntu usuka naye nje nawuthi hayi awusamuzwa umoya osuke ukhona umoya okhona umoya so uzwakele mkhulu Mahlasela yeje Mahlasela Abumnguni. Mahlasela kunjani? Yayaqala. Esikhona kunjani mkhulu? Akha kulungile mani yini iyakurara na ilo kanje technology No inetwork ilisa kusiyo njenganje uyezwakala bese unande uyamute vier desuko ngithi yakurara itechnology lena Right asimute kwanga vele izobhala indaba yakhe Okay mkhulu no uzwakele man ngingazi bonyana kusese khona nombuzo nga khona lapha ezulu Awa mina bafuna nginawo Okay angaziphasa mina nginawo phasi ukhona nombuzo Ngicabanga bonyana akekho mnaka besikhuluma ngokuqhakatheka kokuzisukumela na umuntu yeke sikhambisana nobaba uDokotela nofana umelaphi wendabuko ubaba uNdimande obekasihlathululela ekutheni na umuntu uzisukumela kanjani nofana kuqhakatheke ngani ukuzisukumela umuntu uphila ngombanyana izinto zikhamba zisenzeka kuyenzeka uthi uphila nje kuthola ukusuthi wena sowubhubhile kodwana uyokungcwatshwa sewuna 60 years ubhubhe una 25 years kodwana uyokungcwatshwa sewuna 60 years kula kuvela khona inkulumo nasiya ethi ufe akhamba amagama usuke sowuthethuliwe nofana usitotshwe kuvalwe into zakho eziningi at the age of 20 years kodwana officially uyokungcwabeka nge 60 years noma nge 65 years angazi bonyana uyangithola mnaka ebesiqoqa ngakho ebusuku namhlanje ngiyakuzwa bengibethwa livalo ke sinikele ubusehla alotuze aphendule ngizwe kubonyana uzwe kuhle mkhulu sakubuya ku mnguni ngifike lata ngiyayizwa mara bengibethwa livalo ngendlela oyibeka ngayo sigcina ngokuyizwa into le ikhulunywa kuthiwe batsho umuntu iye yena nababeka ukubeka isigodo kuthiwa batsho iye sibona ngathi umuntu alona seniqinisekisa nje iyangithusa nguni qhubeka ngisakubuya lokhanyana nje ngisavevezela ngisasinki counseling ethokoza mnguni Alright ngibona la kukhona uBrenda Hello bunjani takwethu Ngiyaphila wena njani Akhanga kuzwakele man siphethe isihloko ungazi bonyana udade beka phasi alalele angasizwa ngisidlulile Okay ngibona na ukhwelileko ngithi mhlambe kunombuzo onawo hawa nami ngifuna ukulalela Oh okay Mam Jane ngathi busakhuluma nobusehla ngithi kubusehla
Ubusehla ngasuthi uyizwa ngasuthi bathi umuntu ulele ubhubhile. Busehla batsho kungenzeka uphile at the age of 25. Bakuthathele inhlanhla zakho zonke. Uthi uphila nje kube akunanto oyenzako, hayi ukuthi ubhubhile ungcwatshiwe. Uyaphila mara akusenanto oyenzako ngoba bathethe inhlanhla zakho at the age of 25, of which your real death izokuba i-65. Chukuthi i-40 years le uphila awunanto oyiprosperako empilweni. Usuyaphila uyangena uyaphuma mara akunanto oyiprosperako. Uyibeke njani uNdrimanda? Ngazi ukuthi ngiyibeka kuhle na. No, injalo uyibeke lapho desu kuma ngiveze indaba yokuthi ufa ukhamba ngamanye amagama. Ya, ukuyingezelela kilokho ukuthi ubonakala ukuthi manje ngempela nizwe kuhle, ngifuna nizwe kuhle. And then ukuyiragaraga ungasivumelako omkhulu. Yes. Iplatformini yakho. Yes. Mkhulu ukuthi uyabathebula njalo baphethe inhlanhla zakho. Uyigagogo ukhamba umbone ukuthi umlilo umongweleka kumina okanye inkulumo engikhulisileko. Nawe umuntu aliratha, umuntu malungu weleratha. Kube nekhulumo ukuthi umuntu wakhe waba ngomfazi lo. Kube khulumo esindebeleni. Wathi waba likutana, waba lisana, wathi waba namabhudama. Ukuthi kwenzakalani uyilobika ukuthi no. Kusuke kuba nguloyo kokusuke bangenelela bebahlala. Nasele bathebulile kanjalo uyizombi ukhanga uligagogo lelo. Ekugcineni bathi simkakise khulu. Uthi noma sowufe ukufa kwakho, your actual death, kungenele society wakengcwatshwa emathuneni. Bakuthebulele this time, wayufaka ngaphansi kwebhodlelo. Uyeba ngumgijimi. Nawathi wabukela istori sakamgijimi. Uyisaboni silo. Ukuthinda ilimu, wakubethela ispeaker for uthathe wabana 25 years, yatolkile kwethi. Enja, wabalirata, ngobela beziwana wahlaka, bese ufe sinakusanyana. Bese bakuthatha nje bayusebenzisa. Ene kokume kwenenhlanhla izinto zakho zibhosome. Babona ukuthi lapha kunamafutha. Kunento onayo. Bathathe nedimagnet leya amandla akhulathi. Nesikoleni ngabantwana. Uthola umntwana lo uhlakaniphile okanye isidomdom. Mara uyokuthathela abantwana abanye ingondo. Ngokugogo wakhe uyofika teluku kodwa siyamanye mina uyangibhala esikolweni. Bokuthebula umkhaya uhlakaniphile bakho kanyana abeyisibokoboko. Bese ke wena naso bakuthebule kobo intelligent. Nguwe ufundisa abantwana aba i-maths okanye ubahlakaniphise. Sebakuthebulile sohlala ekhaya souyizombi yana. Nangifako ukufa kunyana nala abantwana babantwana bayokusebenzisa bakusebenzise. Kuba yilegacy ekhaya yilokhu uyachubeka. Mara ngibala ebaloyini abanamandla anjengayo ukuthi bakhona ukubetha ufe usaphila bebakubeke bakube ne-accident thina sithi sokungcwaba kanti thatha igodo then-ke bayokuvusa-ke then-ke labavusa khona-ke labakhona inyanga iphi umlumo mara usabhlida musa ubuye emochara mara usabhlida ubuye emochara mara usabhlida nangekhe bathatha ama-action ekhaya ukuthi ukhona ukuthi kwinyanga iphiye ukuthi bazakhona ukukuvusa bayokuberekisa ngalo kwethuba then uzobuya uzehlala uzongamuthatha iy'nshukela sinande sikubona Ndimande khe ngikubamba umlomo kancane Ndimande into ezitsho zimkhulu vele ziyenzeka. Practically mkhulu ziyenzeka. Ungakaziboni, ungakazizwa, ubufisekile. Bakhona ababufisekileko abantu ngaphila kune nelotho umkhakha ngawazi. Bakhona abayiphilako kunenarha eziyingozi. Ngingazibala inarha kuyazeka ukuthi jabuya madoda impilukwane.
kuyazeka ukuthi ndiyabuya madoda kunenye indawo angiyazi bayibizani le bathi kubahlabi yalingana nakhona ekhaya mara-ke ziyenzeka kwamampela ukuthi-ke alikho indebeleni ngazi ukuthi umuntu bayamthebula noma linganama-details mara liyazi ukuthi benzani bayaqhela waye basebenza lo mufu lo ushonile kodwa nabathi i-ayisa limbambanga bathi i-ayisa limbambanga ulangele kunkulumo yokuthebuleka-ke lapho una-25 years ube libobobobo ungeze waba into yalitho ungeze waba into yalitho kokunye bangazijayeza khona ekhaya kuthi ekhaya bakuyaloywa ubone ubuye ekhaya bese bakusithe ube liradi usuthi nokuthi yakhuluma abazeli sithi uyahlanya loyo vele uyahlanya then bakusitha khona ekhaya ukuthi ungavezi ubuye ekhaya ezinye zenzeka khona yendlina efemelini enye yenziwe le engaphandle ngomona bakumonakelele somara abantu bezwa abantu okanye emndenini enye yenziwa khona la uthole kunesekuneraha efemelini nanesirikiri kuyanyana mara wayihlakaniphile mara ukuthi abetheke wathi uyakhanda ubusuku wathi uyabuya wathola inyoko ekhaya ngendlini nabathi yeyi bamloya ukuthi ngiyahlangana ihloko ukuthi namntwana sithi kanike kwenzakalayo namkhala siyakhuluma ndesithi awuyahlanya umvikela ukuthi angakhulumi ngesimraransi inzoka ngibala ebuloyini lokuthi umuntu azisukumele asesenetshani ukhona ukwazi ukuthi nekhaya ayikade ekhaya lekade kibale ekhaya angisho ukuthi kuyimvelo ukwaza baba hey bese ngithi ngeze iphuzu lelo lokuthi-ke uzoba lerata at the age of 35 years lezo bathebula impilo yakho uthi nathole una-65 years leyo or 45 years bathi asimuletheni lasemkhathise khulu kuyoba yi-element yabo-ke manje akuba yi-instrument yabo-ke kuvuswe naye manje kube ngoyokutheza inkuni kube ngozokwenzani ezimibereko bokuyenza lokha useselerata usakuhamba la physical nase ungcwatshiwe-ke nje kula mkhulu ade batho kungcwatshwa igodo kula ungathokhe nathina nasithi kwezi-accident usigede ukuhambile emhlabeni bese thina nasithi sikungcwaba yokungcwatshwa igodo la bena bayavusa bayathebula kula kuvela khona indaba leyo ukuthi-ke umuntu bemuhle emoshara unangusabhlija nangusaphuma ingazi waye ayisalimbani nabangekhe bakusukumene kube nama-rituals enziwako then uyoba siqouqwane right ukubuyela kwemikulumo omunye umuntu bazirathi enyendekarehe yamuhle ahlakaniphile asasihlekene kukhona la ukusihleka kwakhe bekakhambile ayokwela ibhayisikopho or ayokusela utshwala nakabuya la athole uma athethe umkhanyelo okanye athethe ama-tokolothi ezinye nabani nyalo ekhaya bamshite ngelreyi lethuro mhloko athome abelirayat aphume indrenze ned ukuthi angaphumeli ngaphandle abe yi-normal human being akhulume imfihlo zekhaya solahlanya lokho izavela imiza ngokufa hey yazi mkhulu into siveza kwezi sikhula sikhamba sibone umuntu bekade right and normal and then all of a sudden sejika umuntu uba imute noma uba simumu ngelimi elijwayelekileyo thola ngasakhulumi well we would think ukuthi mhlambe impilo bekabekelwe yona ukuthi kuzokwenzeka so but then nase uyiveza ngalendlela yeyi ikhamba iyathusa ngibuyela futhi emvanyana pha ke ngaba umuntu one motere ngichachi bengizichayelela yona ngimi umuntu okhamba yokuthatha idumbu and so forth. I remember there was once an incident la ngifunyana into oyichokole whereby
umuntu ungene emochara, I think maybe on Tuesday. And then bekayomgcwatsha ngoSunday. Nakayokuthathwa lo muntu wayesancinca njengomuntu oqeda ukuhlatshwa nje. Natho-ke mkhulu iphethulibeke ngoba la khona nazake bamsukumela ungumantintana emzini omunye ungehabheni uyanguye vuruvaya kabantu ekhaba banapilo-ke loyo muntu nabapitokoloji bakhuluma ngomntu loyo nabathi umkhovu bakhuluma ngomntu loyo wena wabona umgijimi thethe ngestori sakamgijimi loyo muntu loyo nakangcwatshwako umuntu loyo ebantwana bakhe baphila nje bakhulile banjani umuntu loyo woyenyunya loyo namhlanje ungumkhovu usezandleni zabalungu umuntu wena akabhubhako omunye uyenza ukhosi yadilo yamkhovu wakazi labantwana abangasesekho utake over isiphatha sakhe siyacula isiphatha sakhe i-association akhe uyangeza Right. mhlawumbe kayi-16 sekana 25. Okay, before ngizokubuza lo mbuzo olandelayo akhe samukele nangudade unamachika namachika akwande. That 22 unyamalele. Right. Mkhulu ndani ke la ekutheni akhe sithi impilo iyakhamba iba right until kuleyo 20 years noma ku 25 years. And then sekuthoma izinto ziyamorosakala kuba kula uveze khona indaba yokuthathelwa inhlanhla nofana ke ngithi yokuthetshulwa of some sort kodwa usaphila ufe ukhamba ngamanye amezwi and then uthebululukule kanjani uzithebululula njani how do you come out of that? Nawe nenhlanhla yabantu abaseduze kwakho ingelo yakho ingelo yakho izole ibubaruwa bayibona umuntu cabanga uthethe ngebekhabo nabethethe umkhulu wakhe nabethethe umkhulu wakhe kamakhe nangeke kube nenyeloyi ezokulwa ngamandla inhlanganiso nondima taxi ngoba ngulelo mkholo okanye bayokwenzani umuntu athi man ngicela nize nomuntu lo endombe nami nakama nami kuphumelela wakhe nafika la vele ngiyathoma nje amathuba amanye asongana ngiyathoma ngiyasongana ngiyandikilo liyavuka manumela lo bamlimazile 1 2 3 4 kwathatha itoki lakhe kwathatha ini yafakwa kuphi that's why ngabina abantwana nje that's why isikhathi sakhe siba on and off udani encourage struggling so that akhona ukuthi akwazi ukuthi i-reproduction iqhubeke Then ngimnikele imbiza uyasela isikhathi sakhe siyathoma siba normal uyathoma uyafika ehlathini weqingengela senze umsolele yonke nje simbothi isoto zindwethi ameneza indlela isalali indlela uyathoma uyathululuka akhona amahlanya umbona umuntu wayehlanya simkhona nje umuntu wayehlanya namhlanje ubuyile alright unormal abanye bayathi ukuthi mina ngathi ngahlanya uyabuya uba right ukhele nimoya esabuyeko install yokuthi ezibomuluke dabale inhlanhla amazwe zekhabo uyekhethe umkhulu wakhe ayakhanga ayenza suku lincobe aphumelele limhlanganise nodimande hlanganise nomkhulu bahlasele baterifala limhlanganise nobanibani abe aye emasiyonini bajithi kosha bamlamaziyoni bambethe ngamabhoko hey ungathahuke silahle neso omunye umuntu ukathatha izinto for granted uphila mkhulu isimo sakho sirehla kunamabhentsha kunani nani umlademan ayabofike lapha kini ngiyajabula ukuthi mlaleli baphili bachogwala ngiyajabula ukuthi mlaleli kunabantu abaphiwe ukubona ngizokusenza mkhuluhlangana nawe mall ubona inyanga umuntu ambethe incanyanyana ngasuthi yakhokhasa ikhesi okanye kuphi nenyanga bani mhlelela something ukuthi hayi man nanti ngiyathimeza so ngibona into nasi ungathathi for granted ngoba into leyo ingakusiza ukuthi hayi man kunechehla la ehamba nawe mkhulu ukuthi uyadla kodwa udla uyi-one lizawuhamba beselimosha yonke into then-ke nawumuntu uzokusuka uzokulandelela ukuthi demande ngizwile
lapha mara sake ngikuze bese sikhatsha amathambo uyikhiphela imali inkulumo lemi-ke siyagugula ngiseyilandelela lemi-ke lokho enikele khona siyokuniselela ukuya phambili akukaka kuthindeka mkhulu. Hey no uyezwakala mkhulu uyezwakala mkhulu akhe ngibuze so engicabanga ukuthi mbuzo wami wamaswaphela lo yeah mara ngikuphendulile kilokho ne iye kamnandi khulu thokoza ngizokubuza lo mbuzo engicabanga ukuthi kumbuzo wami wamaswaphela la lesikhathi umuntu avaleka umlomo nofana aphenduka isithingithingi ngonobangela wokubonela okuthile omunye umuntu kuyenzeka ukuthi umbonele omunye umuntu kodwa kungabi nokuvaleka kungabi nobuthingithingi but the very person ombonele loyo akutshele ukuthi nangakhekhe uthi vu emntwini kula uzodobha khona umraro and then uphile normal. Wakuhlonipha lokho mkhulu uzophila normal yena usuke akuthandile usuke akuzwele ene unamandla ngokuthi angenza noma yini unamandla ene into kathi phela bari kula ukimu ayinelibilo usuke akubona umoya namjame khona usuke angisalile ngamaferteke right mina ngingamboni njengenza ekhongothako lapha mina ngithi ngiyacala ngingaboni ekuyeni yona iyabona ukuthi there is something manje uzokhona nokusenza ukuthi uyathoma uyakhuluma then-ke uzokwenzela phasi uzokwazi ene usalele ekutheni uyomtshelela isithaba bese bayenza bazomthisa okanye benzani manje nakase ungathi vu ulimiyeni sokhonthani then wathula uyamhlonipha uyathula du njengento yokuthi watshela usuku nangathi uyaphuma wabona into ngaphandle awumemezi okanye awukhulumi kusasa ukhuluma nesiqiniseko ungakusasa nakhona awukhulumi yikuyimvelo lokho uyodu okanye uthi uyadlula emlandweni ubona into enye uyodu wakhuluma nokudobha inkinga kuyimvelo ekhona leyo. Wayidumuza uzobona into zami uzoyibona Dimande sekuthokoza baba sekuthokoza mkhulu akhe ngithathe ababili mhlambe batsho amezwi wokulayelisa umam Jason no baba Ubusehla nengiba nembuzo they are more than welcome to do that guys. Mina babundimandre khe ngibuze la sibabantu siphila kuyenzeka kuthola ukuthi uthulele ngelinye ilanga uzithole ulwa nabantu and ububabona ukuthi abantu olwa nabo ababobani nawuvane ulwe nabo ubahlulile vane kubange kuchaza ukuthini lokho or nawuvane ulwa nabo ungakhona ukubona ukuthi ipeni iphelelepi nakho lokho vane kuchaza ukuthini. Bane nawuleleko kulele isidumbu inyama khulile mara ke i-spiritual sakho ithunya sakho umuntu lokukhuluma naye usuke aphaphamile and then bese-ke imoya yokuyo ifikile and imbethe iinthombe zabantu labo bezile bese-ke niyabethana kuba yipi hlangana kwenjelosi zekhenu ezikusileko vane ibambene ngesuthu ubaketha ubalahla phasi bese-ke uzokuvuka sovuka uthi eyi kusile nje mina ngiyavuka nawuvuka la ukhumbe ukuthi hayi mani bengilwa nobadanile bengilwa nomedeli ngimkaphe ngezende bengamkapha bekakhona life then wena bokula naye spiritually umoya lo njengomuntu osempileko usempile awukakathi isidumbu nathi siyazibona mara-ke ispirit sakho sisamwele between izulu nomhlaba so yena ufana nomuntu osempileko akuthi ukuthi ufile usuke nawubuyela uyabuya kusuke kulowe indlela esekuthatheko ilwa nabantu aba and isuke ibathula and kokunye
ngoba ene wokhuluma abakokomesha abantu abanye nathi uvukileko uthi undimane ngimbonile yazi ngimkhathe kabuhlungu kangangani uphele mntane kumbi kanti bathethe isithombe sami iface yami bafranta ngayo bazokuhlaba ngayo bese wena uthi ngasuthi ngini okanye kadadweni ukhona ukukokometha udadweni uthi nimbona nje usedile wathetha nabomalume nabobani kanti baloyi bafrante ngeface yakasesakho kamntanamakho usuke kunguwe ulele bese isipirithi sakho sona siyachuleka siyaphila njengoba nathi zokuthi mhlazana insu uzokunikela zona emhlabeni sizokupheliswa nawuna 88 years nawuna 100 years sokuqhubeka isipirithi siphile sona bese inyama namathambo siwabeka lapha emaphuneni umuntu akathi akaphili uyoqhubeka ngani ngikhuluma ngesipirithi isipirithi ngumoya lo ophefumula ngawo njiwo olwako nawuleleko njiwo omdele lapho uvukileko uhleli unangizisukumela ube nevalo yokufuna impilo uthokoze ikhethi omkhulu uthokoze impilo baba thank you for the life omnikeze yona ngiyayi-appreciate then-ke ngazi lokho ngiyakuphendula na babundrimandre uyangiphendula mara ungiphendula ngasuthi angazi or mina ngimzwa rongo na baba uMnguni ngimuzwa ngasuthi ungiphendula ngasuthi ngibuzela emntwini osele adlulile emhlabeni ngimbuzela mina as a person ngiyalala ngibhudanga ngibethana nomnguni kancane mkhulu akhe simnikele ithuba aqede okay iya angibhudangeli emntwini osele adlulile emhlabeni ngibhudanga mina ngikhona ngiphila nginje ngibhudange ngilwa nomnguni ene ngiyambona ukuthi ngumnguni ngilwa naye unobsehla ngilwa naye umnguni nobsehla kokhunye ngilwe nabo ipi yakhona ngingayiboni ukuthi iphelela laphi mara kube nepi engiyibonako ukuthi ngilwe nabo ngibafenyile noma ngibe mabadubadu mara ngilwe nabo ngibafenyile leyo vane ibangelwa yini emntwini ukuthi uthulele umuntu wakhona umbone ukuthi ngubani olwa naye umuntu loyo vane alwa nawe wena ungazi and then abezimbekhenu bazama ukukubonisa yena or vane kuyini lokho uyawuthola umbuzo baba Ndimanda ngiyawuthola bengithile kine umbekele lona ngendlela engibeke ngayo leya okanye nathi-ke angibuyelele godu nawuleleko koko ulele wena usembhedeni utanga uba nondimandi uba nokusehla ubahlaba ubabetha kusuke befile abaloyi bambethe ubuso bakasehla bambethe ubuso bakandimandi bese balwa nawe bambethe ubuso lobo kungenzeka uthola ukuthi bambethe ubuso bami ayisini wena nawulele kusebhedeni ispirithi sakho umoya yakho uyavuka isidumbu sakho kuthola ukuthi sona silele njengomosempileko nawulele kuba ngasuthi usempile mara ispirithi sakho sisuke sivukile izenzo yakho thuke liphaphamile basuke bafuna uku-athetha imikhanyo lo isoul yakho lekahlabe yona ukuthi ungaboni lex nampela sowuvukile thola ukuthi bakubulele ulele babulele ispirithi sakho isoul yakho bafuna ukuthebula manje nawuwako uyabahlula uyawathunyisa uyababetha bayakhamba zimbili izinto kungenzeka ukuthi bathethe ubuso bakamnguni bathethe ubuso bakandimandi bazokulwa nabo balwa nawe wena ulele usebhudangweni wena ingqondo yakho ikutshele ukuthi undimandi ngiyamhlula nomnguni ngiyamhlula bayakuhlula undimandi kungenzeka thola ukuthi nguye undimandi nasele wena kusasa uvuka uqala undimandi ngemehlweni uphele nokusehla batheke batshalazela baqala phansi then de wazi ukuthi nangumuntu ebengila ngayisuku into yakhe ngihlulile basuke balwa nespiriti sakho nekeresi le wena ongiyo le njengoba umso wena uyikeresi yedlozi lakho basuke bafuna ikeresi le bakhona ukukuthebula bavale into zakho kuphele nomthatho phele yonke into manje lapho babawo ulwa
uyabetha umele uyabehlula ubehlulile vele ngoba uyathandaza ngoba umende abanivukitsheni aphaphanyile yaphendula koko ngithokoze baba uNdimanda izwakele ne izwakele baba uphendulekile mamje oh okay ngiphendulekile mnguni no ngiyathokoza mnaka amezwi wakho mhlambe wokuvala wokulayelisa nenge unganambuzo Mnguni akhe ngibuza into yinye nasi mhlambe yeah ethwenya nabantu abanengi ngingazi kunento naye batsho sihateleletshi ngesipeli bayibiza ngesikatabowana na hayi mhlambe kufikele hayi usesimele sinjani or hayi kunani na ufikele esikatabowana mkhulu tokoza mkhulu ilabili yazindaba yesikatabowana nesikateleli ne ya one okunye kusuke kumoya omumbi bafuna ukugadanjela njengobana umama ngiqede kumchazela ukuthi-ke kusuke kumadimoni kumoya emimbi befuna ukuba naye ivale ubuyena bese idlozi lakho liyalwa lile nendeleyo ukuthi hayi yeyi suka wena moya emimbi yeyi bese uyaphaphama one kusuke kumoya emimbi and kwesibili kungaba ukuthi ulele uqale phezulu and umbeleleko obhubhileko namadlozi alala asele phezulu manje usuke ugadangela bona manje basuke bakusiza ukuthi yeyi ulele kumbi uba uyasigadangela yeyi ulele kumbi uba uyasigadangela ngoba zokuthi nawuthi yini obesize wabakusikile athi yeyi ulele kumbi vuka bese ulala ngehlangothi ukuthi yes sesiphuta kakumbi cala ngicale phezulu asiyanendi kulande esinoma isikhathileli ulele ngehlangothi okanye ulele okuqale phasi sikuhamba kaningi nawucale phezulu iphendula yamithi kukabili kungaba ngiyedimoni moyeningi ezoku-atheka one kube njilo imoya ichazeka kamnandi nomlelo omncane ukunakaleleko uthele uyaraharaka uyalile ebusuku bese-ke bamthatha bathi umntwana akakalala ebusuku inyanga basukanikela iinyamazana iqinise uqinisele ukuthi umntwana langaphabona iinyamazana ililwanezi ngoba yena uyazibona uyindilethu ukona ukuzibona straight ayiboni ngele irhorho leyivile mana namthi izineke imoya le ayibi khona manje wena iza kuwe nawukuyaphapha nasinungu bese uthi hey bese uyarathuka kebhudangweni eminye indeyedlula isuke lithi uvuka usilalisa kabuhlungu uyasigadangela masuhlala phezulu eminye nimoya emimbi unkosi mna uphendulekile ngiphendulekile mnaka ngiyathokoza nanoma ngifike lada nje mara ngiyacabanga ukuthi ukusuku kuyaphambili mhlawumbe ngatshayisa eli then ngikwazi ukubamba isikhathi angithokoze mnguni nenthelo zakho ngiyathokoza siyathokoza mkhulu yazi before ngilayelisa nofana mhlawumbe ngikunikela ithuba lokuthi ulayelise ne ngiba ukubuza njengizibuzela mina ibhudango nali mara liyahlekisa ibhudango lami mele yabona liyahlekisa and lithi lihlekisa njalo into engenzakaleleko ebhudangweni le ngimuntu ngilala matilotilo mkhulu angilali ngezambatho yeke kuba nokubhudanga engikubhudangako I'm talking into eyenzekileko angithi nenge ubhudanga ini ngikhuluma ngento eyenzekileko ngiyabona ngiyabhudanga kuba nomuntu engiyomu chukuthi yasibonisa ukwenza umkhulu ngiqalile ku camera or vela off yakho maro mutile musuphozile mnguni thina sikho uphozile musi no unless i network ngiyabuyela ngiyeswakala nje kanje ukuzwakala uyazwakala mara ilokhanza kho ithu yetiyeni
Screen sakho solo simute. Alright, asisilise iscreen ngizoyidescribe. Mkhulu, uyabona na uvule isandla ubamba akhe ngithi ubamba mhlambe itennis. Yeah. Ngilele ngiyabhudanga and then kuba nomuntu uphambi kwami and then ngifuna ukumbamba amabhetri la ngivule isandla umuntu wembaji. Ngifuna ukumbamba amabhetri la ngiwahohe angitholo siyaqabana or senzani nalo muntu. Ngawabamba mkhulu ngathi nangicethe ukuwabamba ngawaminyezela ngawahoha kani ngihoha wami. Yes. Hey, mkhulu. Yeah, nalutho. Ngithwile ukuthi liyahlekisanyana neparty like literally. Yeah, leyingozi because ngawabamba mkhulu thana bengibonakala manje escreenini ukuthi manje nithi ya freeze. Like ngasivula isandlesi, ngasivula nangiceda ukusivula ngawabamba ngawafumbatha. Mangiceda ukuwafumbatha ngakhiya. Then ngahluthula. Nangihluthula kunento nasiya ebeyenziwa sisakhula siyenze la nangathi uwenza amandla so udose la esiphangeni bese sithi igundwane. Uyayikhumbula nawe mnaka mamjeni uyayikhumbula into engiyisho le? Ngiyakuzwa. Imikhondlo iyakuyikhumbula. Yeah, ikhondlo like la emandleni la. Yeah. So ngathi nangiceda ukwadosa ngiphaphama ngizubhlungu nangithi helele vele naliqubela le khondlwane ngendlela engikwadose ngayo. Sure. Omtrent ngibe iveke whereby bengifila the pain each time when I was bathing. I would feel that pain, and also I'm a marks wamazipho wami abebonakala. So the question is, what could be the reason for such a dream? Because lapho ampuru bengizibulala nangakeke uthi uyayiqalisile. Yeah, the time when I continue, izokhatheka iphethi laba ngasebenzisa isiyami ukuthi manje ngibhekele umhlaba ngomekwa kuba ukuthi only ifethi yami bazokhatheka atheka wena ngayo this time lezi imoya yemtokoloji yeza kuwe yakhohlisa endoni ngoba ngasuthi ugaziwe ukuthi nje uzihlabe wena uzigwaze wena ngomkhonto wakho lezizile kusho lafana nesikhathelezi ngisanyana lokusikhathelezi mara iteknoloji yakhona beno-advance. Yeah, hey, kwaba ngenye into lapha kwaba ngenye into rehe. I was like shocked, ngathukwa. Unkosikazi aphaphame nakaphaphama abuza ukuthi yini. Ukubona na ubiza lokho na uzubhlungu kukhulu Mam J, then ukekenisa ukuthi ngathi uyabuzwelela ukuthi ufuna buthule. Yeah. So makaloka abuza ukuthi what's happening, I'm like ngiloko ngifuna ngisadosa ubhlungu ngiyaphatha le ukuthi ngifuna ukuba calm before I could say something. And then ngakhona ke ngichoko ukuthi what is wrong. So hey, ngapheze ngakhamba mnaka ngokusifuthula amabhetri nqina si.
No, sizayinqoba mkhulu, sizayinqoba. Mkhulu ngiba ukukunikela leli thuba uchwamezwi wokulayelisa ehlelweni. Nawe mkhulu ngithokoza bonke babi kade bamamele nabahlulekile ukuthi bakwazi ukuthi babe nathi kodwa nje ngomuso bazakuba nathi imibuzo engiyitholileko nami ngikhonile ukungenza ukuthi kakhulu ngesekelo nendlela okunye ngikhona komthokoza neplatform mkhulu. Siyathokoza mkhulu, sithokoza ithuba osiphelona ekutheni sibe sonke ebusukwini banamhlanje. Akube buthongo ngakwelakho ihlangothi, sikuthokoze kwamambala. Nosiyabonga mkhulu. Aha. Bakwethu ngithokozile, ngithokoza kwamambala mamJ, ngithokozile Mr Msehla, ngithokozile kiwo wonke umuntu ophasi, ngithokoze kwamambala bakwethu. Silibeka lapha ihlelo lethu ebusukwini banamhlanje sihlangana kodwa ngolosihlanu sizobe sikhambisana nodade uDelinge wakwaSithole. Isihloko nizasifunyana ngolosithathu ukuchinga phambili. Namhlanje sifundile esikufundako, sizwile bonyana na umuntu kufuze uzisukumele kangangani nofana kuqhakatheke kangangani ekutheni uzisukumele. Yeke mntwana ekhaya, yothathe lokhu ebakunikela khona ukusebenzise nenge ukusebenzisa ngendlela efaneleko. Lami bizo nguMandla ngokwami nguNisibongo nguntshebe.com ngokwaziwa. Mam J ngithokozile kube buthongo. Thokoza mina mngone yakube buthongo.